kinaadam iti presensya iti Diyos. So being in the presence of God supply you with a blessing, with joy, and with peace, and provides you everything you need in your life to fulfill your destiny. So nagsaya at gabanag nga adala iti presensya iti Diyos. Ipahay natin ka iti bendisyon, ipahay natin ka iti ragpo, ipahay natin ka iti talna, ipahay natin ka iti panakaagas, wayo-wayang ken panakay sa malbini. Amin, amin, nga kasapulang na may pahay iti Diyos. So di kaadam iti presensya iti Diyos, amin nga kasapulang na may pahay iti Diyos, ken may bukbuk nga may bulbulos iti Diyos mo. So when you spend your time with the Word of God, amin nga bendisyon, ken agay ayos nga may bukbuk iti Diyos mo. So nagsaya at kaunay nga manag nga adama iti presensya iti Apo. Amen? So ikadami yung kata nito'y nagtitipon tayo dahil iti mga ipanpanagdag nga dami iti presensya iti Apo. Diyan, panangpadayaw tayo iti amin na naramidan ni Apo Diyos iti God. Amen? Praise God. So when you spend time with Him, the fruit of the Spirit becomes an outflow to that relationship. And when you go to the presence of God in the midst of rough times, He will go to work for you. So there are benefits of being in the presence of God. At dali iti gunguna na magunudmo ti kan kinadam iti presensya iti Diyos. So if you need healing and you spend time with Him, healing flows in your life. Agay ayos iti kag mo iti mamunang panakaagas. If you need deliverance and you spend time with Him, deliverance flows in your life. And if you need transformation, when no pa nakabalbalik, transformation flows in your life. Agay ayos, iti pa nakabalbalik mo may bukbuk, iti biyag mo, iti kinaadam, iti presensya, iti Diyos. So aming na bendisyon, agay ayos na may bukbukin ka, babatan iti pa ng bus-bus mo, iti oras mo, iti Diyos. Kaya masapon at ikada na mati, nag-amon na, no anya iti paggapgapuan na ita nga bendisyon. So what is the source of that healing and deliverance? What is the source of that blessings and joy? And what is the source of that peace? You know what the source is? Your intimate relationship in the presence of God. Ginasinad nga relasyon mo, iti presensya iti Diyos. Kaya isang pagkapkapuan amin, dahil ita nga bendisyon. Ita nga may bulbulos na agay ayos, iti amin na kasapulang nga mag-ipaayot iti biyak. So tinaggapuan amin na kita nga bendisyon kung masapol na mo. Na itinaggapuan amin na kita nga bendisyon kung may kapaay tigag mo. Kat babaan tinasinan ang relasyon mo, iti presensya, iti Diyos. Amen? Amen. So yung presensya, iti Diyos na bilagin ka, marinang isulay iti mantad, ka, iti naan-anay, na pigsa. Nung di pa nagregnam kung kaslang awan, iti pangmatik, nung di pa nagregnam kung kaslang awan, iti talag mo, masapol mo sa kimatay, nung kasalo ki relasyon mo, iti sao, iti Diyos. So are you satisfied with the amount of time that you have been spending in the Word of God? Kundi daw mga kanino kasalo ka adong, iti oras na busbusan, iti sao, iti Diyos. Ngamin, isulay ka, isungbat. No away nga namin sa kaslang awan, iti talag mo. No away nga namin sa kaslang awan, iti pangmatik, apay nga tala sa ano kayo, may imbag, iti nga sakit ko. Apay nga tala sa ano kayo, masulsulbar, dahil nga problema. Well, ako rin pa, sulbarat pa, dahil nga problema, sakbaya ka mapalit. Ako nagkamali ka naman sa dyan, hindi ka panunutang, may tingkat, di pa nagdodog, may tingkat, di saan pa nagtalag, may tingkat, di pa nagkapang, hindi mo ko nang pamati. Nung pa naman sulbaran, hindi problema, sakbaya ka mapalit, di ako. Hindi ko nang aramigan, ikat mo, tibyan ko, busbusa, may oras mo, kinapo, tabaho, mangamong ni ako, ang sulbaran, hindi problema. Praise God. So dahil tayo ikinabunggunan ang mga gubod mo, ikinaadam, iti presensya, iti Diyos. Diyan pa nanginig mo, iti amin mo, kinwan, pati ikinaadam, iti presensya, iti Diyos. Hindi ka nga mapatawad, may bugbog, iti amin nga kasapulang nga maipaay, iti biyag. Amin nga nag-iimbag na kaya't mo mapasamag, iti biyag mo. Amin nga nag-iimbag na kaya't mo mapasamag, iti pamilya. Agay ayos na kita, nga may bugbog, babaan, iti kinaadam, iti presensya, iti Diyos. Amo ka na kayo, adaan kayo amin karapao. Amo kaya diyo amin na imbag iti pagpanagan iti masakbayan iti biyag diyo. Kaya ito kaya diyo nga isulay iti eksakto nga may parangalang iti biyag diyo. Igamariyo iti biyag diyo iti sauhi iti ako. At malinalad kayo iti presensya iti Diyos. Na isulay talaan iti wagas na maibulos na iti bendisyon. Babatan iti panangitin mo iti biyag mo, panangbusbus mo iti oras mo. Tapos umununag ka iti panakaam mo iti Diyos. Nga isunag na ayat na Diyos. Isunag na pasnang iti sabot iti amin na masapulang. Kaya magunod mo amin na may parangarang na kita iti biyag mo. Babatan iti kinaadam iti presensya iti Diyos.
Kaya mapanagkam na adakay ni presensya ni Diyos. Babakan iti panagtalit mo nga kanayon kay panang-apresya mo iti kinaimbag na panang-pagpadayo mo kay panang-itag mo iti biyag mo iti panagpanuray mo panagpaidalan mo iso na lang iti muna na dali na panunod mo iti aming nga raminan iti aming nga sawen kaya di tawag tayo na magunod mo iti nananay nga bendisyon nga iso iti tumulong ka iti ayat iti Diyos na mangtagting ka iti napisa na mga rami iti aming nga pagayatan ni Apo Diyos iti biyag mo. As po na iti libro iti Psalms chapter 16 verse 11. Psalms chapter 16, verse 11 to 11. You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. In your right hand, there are pleasure forevermore. So iti sidong iti Apo, iti presensya iti Apo, ken adda iti nanay arag ko, ken manipod iti panakabalin na, ken adda iti rag ko nga nanay. So iti presensya iti Apo, in your presence, there is fullness of joy. Amen. So adda tinananay arag ko, iti kinadda iti presensya iti Apo kinka. Tay iti presensya iti Apo adda iti tinananay arag ko. So there are benefits of being in the presence of God. Adda iti gunguna na magunod mo iti kinadam iti presensya iti Diyos kami. Adda iti arag ko kinka. Anya pa'y nagiti gunguna? Siyempre nung may nagiti gunguna, nung may nagiti siya na adrag ko adi gali. Amen, nung may nagiti tinananay arag ko. Adda may presensya ni Diyos, adda dinananay marag ko. Nang anya ibiyag mo tata, nang kumita ka ni sa uwi ni Diyos na nasarmin, makita mo sumaysaya iti ibiyag mo. So makita, tingin na siya sino, nagbalin ka na sa tuwan na tao, kapot adda mo ni Kristo, inawag mo ni Kristo, at kung na iti Apo, sumaya at iti pagbanagan ni ibiyag mo. So makita, kapot adda dinananay marag ko, itong bigat adda dirag ko, kahit na nasawan, adda naging ibindisyon na agay ayos, iti ko dati iti kinadda may di presensya, iti Apo kaputa iti presensya iti Apo, kahit adda dinananay marag ko. Kahit adda naging iti gulgulang magumpod tayo, iti kinadda tayo, iti presensya iti Diyos. So the first benefit you get in the presence of God is found in the book of Romans chapter 10 verse 17. The first benefit is confidence and faith. As he says, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So by hearing and hearing by the word of God, faith comes in your life. So your relationship with the word of God is going to produce confidence. Your relationship with the word of God is going to produce faith in your life. Diyan relasyon mo, iti sa iti Diyos, kaya pataudan na iti managtalag, pataudan na iti mauna nga pamati iti biyag mo. Yan mo iti managtalag, kasi lang awan talag mo, masapol nga sukimatan, lukasan mo iti relasyon mo, iti sa iti Diyos. Diyan pa lang busbus mo, muna na, iti sa iti Diyos, pataudan na iti anay nga pamati iti biyag mo. So kontento ka kayo, lukasan mo kakadyo iti oras na busbus-busang iti sa iti Diyos. Tapunan by hearing and hearing by the word of God, faith cometh. Faith comes in your life. Umayon iti nananay, apamati iti biyag mo. So masapol at ikada naman, kat amon na, nuan niya iti paggapgapuan, dahil ito mabindisyon. Kat paggapgapuan, iti mapuna nga panagtalag, kaya pamati, kaya kuna nga manipod, iti panagdengdengan, iti sa iti Diyos. So that is the first benefit you get in the presence of God. Faith and confidence. Umaykin ka, ipanagtalag. Umaykin ka, iti mapuna nga pamati. And then the second benefit you get in the presence of God is found in the book of Proverbs chapter 2, verse 1 and 2. The second benefit is wisdom. Wisdom is not knowledge. Wisdom is the ability to use knowledge. Tikinasirin ko saan na iso tikinalain. Tikinasirin ko iso tikabagda pa mga ramat iso tikinalain. Ngamin kaadwan at panakamuda at tikinasirin ko iso mutang tikinalain. Ngayon saan? Tikinasirin ko iso tikabagda pa mga ramat iti naadal mo kinalain. At nalagi tinaglalain. Ngayon saan da kaamu aramatan iti kinalain da no awan kadakpada iti kinasirin. Ngayon na katao nga daan iti kinasirin kat kabagdan na mga ibawon iti may isang trabaho kung ano na iti mabalin na ikan iti pa po na trabaho. Dahil ito tao at mas daw dan apay nga dahil sunod ikas na kinasirip. Apay nga kaya nga imaton iti may sa kita ti trabaho. Apay ngamin dahil ta kinasirip nga nagapumanin ko diti sa uti Diyos kat iso tinanglawag iti adatin kuha nga kinalain kat ditamot din nga naadaan iti diskarte nga mangibawon iti kasta kita ti trabaho at adu dagiti mabalin iti kanla iti trabaho. So iti kinasirip kat mangtagkin ka iti diskarte tapno amon iti aramiden. Taunay naman sa iti kinalain muna
Dahil ito yung kinasilig ng aga po manipod iti sa ti Diyos. Kasi ni Joseph, manipod iti kinaubing na inggan iti tititawon na. Awan iti kundaway ng agagal, gapot ay sunat tagbalin ng taga-tagaw, binusbus na iti lumatawon iti pagbalungan, gapot iti may sa labanag na sana magkinaramit. So, nabago di sunat, gapot iti may sa labanag na naman kinaramit, tagbalin di sunat ang atarong, na inailaw, isunat, tagbalin di sunat ang tagaw. So, nabusbus iti oras naman iti kundaway ng laban, agsukiman mo na agada. Nang gapot at dalat ang kanya na iti kinasilig iti Diyos, kinaya na nangibangon iti may sa kapagtrabahuan. Na iso iti nagtatrabahuan, dagiti naglalaing na tattao, iti yung tiro nga Egypt. Kinaya na nangibangon iti may sa kumpanya, na iso iti pagtatrabahuan, dagiti tattao nga naglalaing, apay, gapot at dating kwan iti kinasilig iti Diyos. So iti kinasilig, kat mabunbud mula lang dahito, manipod iti sao iti Diyos. Iti kinasirig kat iso ti manglawag ti agdating ka kinalay tapno ammom iti aramidan. Iso na iti mangtagkin ka ti diskarte tapno ammom iti aramidan. Iso mo na i-encourage ko kahit kung nanguna pa yung iti amma iti unang iti pagtangan talo adda kada kuwada ti kinasirig iti Diyos kaya ba no kasano imaton iti may sa pamilya na adda iti nananay na nanay iti unang iti pagtangan no adda kada kuwada ti kinasirig kaya ba i-manage no kasano iti mapuno mapasamat iti ulam iti pamilya no adda iti kinasirig kas kini Joseph numan payaan nga nakaadal ngem adda iti kuwada iti kinasirig iti Diyos isuna tinagbalin ng prime minister iti Egypt isuna ti may kadwang agkumad iti intiro nga nasyon ket kinaya na nga nangigapulo iti panakay budiga dagiti tinabangag karabalitan iti Egypt apay na kinaya na apay nga nadaan iti diskarte iti kasta kita iti trabaho kaya na ngayon moton iti kasta makita iti trabaho nagano nagiti umapal kanya nagano nagiti naglalaing nga tao nga mangguyod ng ipababaan niya ngam sa anda nga italmad iso nagakot anda kanya na ikinasirig iti Diyos ket iso ti kinaad iti tiro alubong iti laspot iti pitong atawan iti inmay iti makunang abisin gapot anda kanya na iti kinasirig iti Diyos ket magunpod mo na ita kinasirig iti Diyos babaan iti makunang asaon iti ako. As po na naglilibo iti Proverbs chapter 2 verse 1 and 2. Kung na naglilibo, my son, if thou will receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thy ear unto wisdom and apply thy heart to understanding. So kung na Diyos, anak ko, no awatan dagiti sao, kano sa limang dagiti bilin ko. So ano di mapasamak, no awatan dagiti sao iti Diyos. Ano di mapasamak, no sa limang dagiti bilin iti Diyos. Kuna na, so that thou incline thy ear. So di tamot kang nayalinag mo, talapayag mo, iti kinasirit. Kaya pagpalinagam ni tapusong, iti panakaawat. So kasano garod, ano di aramidan, tapno mabalin mo, kayalinag, iti lapayag mo, iti kinasirit. Kuna na, babaan, iti pananbusbus mo, iti oras mo, iti Diyos. Diyan ko na nudunggam, no awatan iti sao, iti Diyos, kinusaliman mo, tami iti sao, iti Diyos, kasano mabagas, jay relasyon mo iti ako. No awatan ni sa iti Diyos ko na di tamat na so that thou incline thy ear unto wisdom. So di tamat na umunagkin ka dagiti kinasirig. Apay nga umunag iti labayag mo dagiti kinasirig. Gamit inawat mo iti sao iti Diyos. So titugal pa na kay deklarati sa iti Diyos kada awatan mo umunagkin ka iti kinasirig. Amen? Praise God. So di kinasirig mayalingan mo iti labayag mo iti kinasirig. Gamit sinalimat matang dagiti bilin iti Diyos. So nagita dagiti gungguna nga magutod mo. Dahil pa nang sagsali mo iti sa uwi iti Diyos. Dahil pa nang apresyon mo, manawawat mo iti tunggal pa na kay deklarada iti na sa uwi iti Diyos. Una na, di tapos ito na mayalingan mo, talapayag mo iti kinasirin, kaya pagpalinagam iti pusong iti panakaangat. So dito karami ka. Lukas ano mayalingan mo, talapayag mo iti kinasirin. Babaan iti parang busbus mo, iti oras mo, iti presensya iti Diyos. Babaan iti parang busbus mo, iti oras mo, iti apo Diyos. Kaya di tapos na agbalin ka, na tao man na takunan. Nanakman kinananay na makaya-ay iti matang ni ako Diyos. Kaya itong kita anda ka iti tao at mas daw na apay ni apay anda kinastang kinasirig. Kaya ko nang napanaggamin iti presensya ni Diyos. Kaya nagunpod ko iti kinasirig. Napanaggamin ka rin iti sa uwi ni Diyos. Kaya nagunpod ko na adaanak iti kinasirig. Nagunpod ko di amin na kasampulang amay bahay ibiyaga. I went in the presence of God and I got wisdom. I went in the presence of God and I got all what I needed. So, naipari ka niya, amin na ito, kaya po, kanakanak, i-presensya ng Diyos. So, that is the second benefit you get in the presence of God, wisdom. And then, the third benefit you get in the presence of God is found in the book of Philippians, chapter 4, verse 7. The third benefit is peace.
Iti talay ti Diyos nga artapan na iti amin nga panakaawat ken panakamu ken ayaywanan na iti puso ken panunot mo babaen ken Kristo Jesus. So the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So as long as you are in a relationship with Christ, you experience the peace of God that will guard your heart. As long as you are in a relationship with Christ, you experience the peace of God that will guard your mind. Kaya umay man iti problema, umay man dagiti saan, umay parbenga kasasaka iti biyag, adda iti talay ti Diyos na taking kakabay. Gaputa ti kinaadam ken Kristo, iti talay ti Diyos, ket isut adda ken katikatanan iti pada sa iya. Naadaan ka iti talay ti Diyos, nga kapan na ti amin na panatawat ken panatamu, mga aywan iti puso ken panunot mo. So naadaan ka iti talay ti Diyos, iputang naadaan ka iti talay ti Diyos. That is the peace that you get from being in the presence of God. So that is the peace that you get from being in the presence of God. So the peace that you get from being in the presence of God, the peace that you get from living in Christ Jesus, this is so important. Because when you begin to function in this peace, you begin to set yourself up for God to begin to work for you and to be active for you. So di ka dami ni presensya iti Diyos. Ibindisyon iti Diyos ka tagay-ayos na may bukbuking ka. Kaya dati ang araminan iti Diyos, iti likudan iti saan na makita. Yung urus na iti banbanag ka, paborkin ka, para iti masakbayan. Itital na iti Diyos, nga katapan na ti amin nga panakaawat ken panakamu. Kaya isu iti mga aywan, iti puso iti panun. Kaya dahil natin gungguna nga magungunod mo, iti kinaadam iti presensya ni Diyos. So naadam iti presensya ni Diyos, awanan iti dapat nga pagdanagan. Iti kinaadam iti presensya ni Diyos, masolbar amin nga problema. Iti kinaadam iti presensya ni Diyos, maagasan amin ang yaman nga kita ti sakit. Ang yaman nga kita tinunod kat mapugsan iti kinaadam iti presensya ni Diyos. Ang yaman nga iti kayat mo nag-iimbang mapasamang iti biyag mo at may patumpan, may paramarang iti biyag mo, iti kinaadam iti presensya ni Diyos. Kahit naman sa uwan nga adam iti presensya ni Diyos, no repeat na kami iti makunang presensya ni Diyos panpalupusam, iti sagsaganang iti biyag mo, iti kinaimbang iti apo, umayin ka, tapos aramidan iti Diyos na iti banan, no may bulos ka, may bubuking ka na iti bindisyon. So, no kaya mo nga, balin nga bindisyon, iti pa na matawa, awatan na iti bindisyon nga, may ayos ka, may bukbuk, manipod iti Diyos, ka, tapos balik ka, mag bindisyon, iti pa na matawa. Yan, na nga gabgaboy iti Diyos, nga mga aywan ken ka, na artapan na ti amin na panakawat ken panakamu. Isudag talinadag na mga aywan ken ka, iti kinaadam, iti presensya ni Apo Diyos. So kung na man adam, iti presensya ni Diyos. Praise God. Diya pa nagdundingin mo, iti sa uwi iti Diyos, matada. Dahil dati pangimal pa nagdundang, iti presensya ni Diyos. Kaya adong na iti gungunang magungkod mo, iti kinaadam, iti presensya ni Diyos. Amin nga kasapunan na may pahay, iti bilang, iti kinaadam, iti presensya iti Diyos. So ano talaga na mauwatang iti sa uwi ni Diyos. Mapalag-nagkang nga daging ka, iti presensya iti Diyos. Kaya isunod iti mang-trigger king ka, madaan iti walking, bisin ka na iti sa uwi ni Diyos. Takbo mo nang igamar ko, iti biyag ko, iti sa uwi ni Diyos. Sandi man ang tatang masapol nga da, masapol nga magkakagmay sa akin, iti kakabsat na magpadayo, iti ako. Gapo na isunod iti bili mo nga, Diyos ko, saan mo nga baybayan, iti panagigibong ni apay, gamin, kunay iti ako, iti panawan kan asiligan. Amo yun naging apostol, 2,000 years, pinaparabasan, manipuli na tayo naging apostol, nubasahan yung Revelation, agkararag na naging nga kuna na umay kan ako. Kuna ni Apo Isus kadakpada, nagsaw ni Apo Isus kadakpada, adada isido ni Apo, nalpasdan na tayo naging nagsaw ni Apo Isus kadakpada, kuna na umayak na dagos. Umayak na dagos, sana magtaktak iti unay, may salang na segundo, kagkararag na naging apostol, kuna na umay kan ako. Nga muna iti ako, hanap uray, biin, dagiti ang anak ko, nga kumamang da kanya, nagmay sada, sumapuna di ako, ibaga na kinapos ng Pablo, na saan nyo baybayan, kumay, di pa nag-fellowship yung panagigibong yun, tapi aldaw kat danas gano'n. Iti demonyo kat makasaragan ka, dagiti panpanunot, dagiti tao, makuray, nakawan, iti paso, papalinda ka lang na pag-araminan, iti danas ka, putaan na yung demonyo. At iti, mapuna nga trabaho, iti jablo kat unay ni Diyos. Aywanan ka, itinananay at alnay. Itinananay, ititayo na Diyos na tapan na diamin na panakaw. Isu ti mga aywan ka, itinadaw iti presensya ni Diyos. Dahil dati kaya ni Diyos na kalingan kayo iti presensya ni Apo. Yes.
Hano ako na, wala tatalinalag ako, hindi presensya di ako. Wala na may sakutan, hindi ba nga gay-gayaw, itaktakay ko niya ako. Nang instruction hindi ako, mag-fellowship kayo. Ada ini kami. Ada, hindi nagbabagal niyo. Hindi presensya di ako, doon na nanay, may bulbulos. Iso hindi presensya di ako, hindi rin mo, kung nagiti sila. Ada, mga hindi ayos. Hindi kinaimbang, hindi ako, hindi biyak tayo. Amen? Lukas ano, hindi kinaimbang, hindi ako, ada na tayo. May bulbulos pa yung nananay nga glopropyas. Hindi kinaimbang ni ako Diyos. At ikinadami ni presensya hindi ako. Di ta magumpod mo aming relasyon na ikaw manipod kini ako Diyos. Kastamat ko na ng libro ni Isaiah chapter 26 verse 3. Kuna na dito, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Ay wana mi tinananay at alna, dayjay at ipanunod na ito ang talinaan ken ka, gapo ang palag ken ka. So ay wana mi tinananay at alna, dayjay at ipanunod na ito ang talinaan ken ka. Ay wana, thou will keep him in perfect peace. So di Diyos ay wana na ka, itinananay at alna. So God will guard you in perfect peace. Ay wana na kay Diyos tinananay at alna. Itinananay nga talo di Diyos yung iso, iti makuna nga mga aywan yan ka. Pabaan, iti makuna nga panangigaman mo, itibyan mo, kini ako Diyos. Kahit na sa uwan dyan nananay nga talo na iti Diyos nga mga aywan kin ka, awan iti kurang na. Awan iti napukaw. Saan nga kadidwa nga talo na, saan nga 3/4 nga talo na, nudigat na anay nga talo na. Maala yung kakabsat, di magpaganda dito nga anay nga talo na. Kahit na sa kwan, saan nga basit nga tal na, saan nga kagad mga tal na, kuna na dito'y naan-anay nga tal na, perfect peace. Kahit na sa kwan, amin nga tal na, iti Diyos, kung isa't mga aywan ken ka. Iti ayintiro, iti sigubukan nga tal na, iti Diyos, ay aywanan na kadi ka nagdakul na tinga banag. Amen, rambangan naman na ako iti nita. Ati naan-anay nga tal na, iti Diyos. Kaya kung nagdakul na banag, kaamuan, kinagtalinahan, iti panunod mo. Diyan amin nga tal na, sigubukan na tal na iti Diyos ay aywanan na ka. So kasapunan at itunggal naman, iti kada Kristiyan, kat mamati iti naan-anay at tal na iti Diyos. So kung tayo man nagumod kung tinaan-anay at tal na. Nagdaan niya iti naan-anay at tal na. Praise God, praise God. So I receive perfect peace. I have perfect peace. Verse 3 ko na, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Ay wana mi tinananay at alnaday, dyan at imarunod na at talinad ken ka, gaputa ang palag ken ka. So, kasano nga magugod mo, itinananay at alna, babaan, itipanagtalag mo, ken ko na. Kuna na, thou will keep him in perfect peace. Aywanan na kay iti Diyos, itinananay na tanda. Iti Diyos ay aywanan na kay iti sibubukan na tanda. Whose mind is stayed on thee. So sino tayo aywanan iti Diyos, tinananay na tanda? Diyan iti panunod na agtalinaan. Ken ko na. So kasano nga iti panunod mo kung makapagtalinaan iti ako? Kuna na, because he trusted in thee. Praise God. So ti Diyos ay aywanan na ka. Iti sibubukan na tanda. No, ti panunod mo kung agtalinaan, ken ko na. Kasano nga agtalinaan, iti panunod mo ken ko na. Babaan iti parang medbilin, iti parang panunod mo ka na iti tunggal pa na kay-deklara nga sa uwi ni Diyos. So ti Diyos aywanan na. Iti naanay atal na. Dayjay at ipanunod na agtalinaan, ken ko na. So kasano nga tagtama makapagtalinaan, iti panunod mo iti Diyos. Kuna na, babaan iti panagtalag mo ken ko na. Babaan iti panagtalag mo ken ko na. Kasano kung mapatawag mo iti may sa matawag iti panagtalag na nila ako Diyos. Babaan iti panangbusbus na iti oras na iti Diyos. Ibagat na kayo. Di tao nga saan na pa'y nga mabasa iti Bibliana, saan na pa'y nga makigimong nunadungahan na pa'y nga kaya ito, gamon tibiyag na kinako, ibagat adda di panagduadwa na kinako. Adda iti saan na nga panagtalag. Diyan na anay nga tal na iti Diyos kung saan na nga sigurado niso ti mga aywan kinkwana. Taamuyo iti naanay nga tal na iti Diyos, takong mapanagdagam na tinaanay nga tal na iti Diyos iti mga aywan kinka, no agtalag ka kinako. Kat no agtalag ka kinako, kasano wawagas na madaan ka iti talag kinako, babaan iti relasyon mo kinkwana. So, ipanagtalag at mapataod, babaan iti relasyon mo, ken ko na. Saan mo ako nang agtalag ka kiniako, Diyos? Bueno, ulit sana nga makingingin mo. Bueno, sana nagkatalag iso, Diyos, agtalag ka kiniako, Diyos. Mamadyak ka na, Diyos. Ngayon, saan mo manananay, ang mo, iti udong, Diyos.
No, saan mo ay gamar, ibiyag mo kinkwana, saan ka mamadaan, itinananay nga panagtalag kinkwana. Kaya kunanan awan, iti panagtalag mo iti Diyos, saan mo agtalinaan, iti panunod mo kinkwana. Kaya kung saan nga agtalinaan, iti panunod mo iti Diyos, itinananay nga talang iti Diyos, kaya saan nga iso di may parangarang kinka. So, kaya mo nga tinananay nga talang iti Diyos, ibubukal nga talang iti Diyos, kaya iso iti mapuna nga may parangarang kinka, kuna na igamor mo, itibiyag mo, ipanunod mo at agtalinaan, kenkwana, gapo, taagtalag ka, kenkwana. So, madaan ka iti panagtalag, mapatawag iti panagtalag, babagaan iti relasyon mo, kenkwana. Babagaan iti panang bus-bus mo, iti oras mo, kenkwana. Amo yung, saan ka nga basta nga, talag ka nagos, iti ka nga tao, gapo ta mo na nga, wala agtalag ka, kenkwana. No, di ka agtalag ka, babagaan iti relasyon mo, kenkwana. Di ka rin? Di relasyon mo, kenkwana, dito ay nga mapataon, hindi pa nagtalag mo, kenkwana. So, anyaman iti magpaspasama kitibiyag. Nagtalag ka iti Diyos. Iti panunod mo ang kalinag, kenkwana. Tal na ti Diyos ay wala na ka. Iti naananay nga tal na ti Diyos ay wala na ka. Babaen, iti panang bus-bus mo, iti oras mo, kenkwana. Di relasyon mo, kenkwana. So, lumay ka, minsan, iti panang dua-dua, lumay ka, iti panagkapo, iti pamati, lumay ka, di mo na kasi lang awanan, iti mo na talag mo, apay nga lang, kasi mo tatagas na, awanan ka, iti nang naman, so kimata, nubasa no, iti relasyon mo, iti Diyos. Tadito yung mapatao, iti panagtalag mo, iti Diyos. Kaya makita mo, no, ada ka, iti relasyon mo, iti Diyos. Ang mo, iti panagtalag mo, iti Diyos, mapatao ka. Anyaman iti mapaspasama, mapatawad din ka, iti nananay na panagtalag iti Diyos. At iti panunod mo mabalinang na pagtalinaadan iti Diyos. So, nung unang nga iti panunod mo pagtalinaadan iti Diyos, masapol na adda ka panayon iti relasyon mo iti ako. Tapno mapatawad iti panagtalag mo iti Diyos. Amen? So, in the midst of negative situation, there is peace that will guard your heart. In the midst of circumstances, in the midst of tragedy, there is peace that passes all understanding, that will guard your heart and will guard your mind. And you have it because that is what you get when you are in the presence of God. Magunpod mo na yung tanganan na ng Diyos, kabuti inaagdam, iti presensya, iti aura. Di relasyon mo kini ako Diyos, kat agdakin ka, iti sibubukal na tanay iti Diyos. Wow, na isang sarayan na ito eh. Saan nga po na iti Diyos na ina nga tanak, iti mga aywan ka, yung dinag ko na na, iti sibubukal na tanay iti Diyos, iti sibubukal na tanay iti langit, iso ti mga aywan ka. Anyaman ti mapaspasama kawan, iti dapat nga pagdanagan, kaya po taamong pati tanay iti Diyos, kat iso iti mga aywan ka. Ramang ti man pa ni Apo ti ito. Dakal nga bendisyon, manarik ka na pinigay ko. Iti kinaabda, iti tal na iti Diyos. Iti naanay na tal na iti Diyos. So, iti magmamtag kanyang encourage na ito. So, tatal na kaya man ang kinaabo Diyos, iti naanay na tal na, iso ti mga aywan, iti mauna na panunod ko, iso ti mga aywan, iti puso, takmo mabalin ang natal na madaan, iti kalmano nga rin na, natal na nga panunod, takmo mo na, ikararag ko lang ta, tagi iti kakapsat mo, kung ang kapo iti pamati, iti sibubukan na tal na iti Diyos, iti buko ka na pala, nga mga aywan ka na pala, tapo na nanay nga kumigsada, bumilag ka, kaputat yari ti ako, katasibigan. Kaya kunan na, asaan tayo mabaybayan, dahil ito yung parang ikamal tayo, ipiyag tayo, kiniako Diyos, ay lalo tayo magkita tayo, na di panawan katasibigan. Basitin, kunan iti Diyos sa anak ng tatak. Yung saan tayo mamadanaga, gapot agda tayo, iti presensya iti Diyos. Iti nananay nga talay iti Diyos, isibubukal nga talay iti Diyos, kaya iso iti mga aywan ka tayo. Kaya iso dito iti agtalinaan, iti panon tayo, nga magunod tayo, gapu iti kinaagda tayo, kanayon nga agdengel, iti saw iti Diyos. Iti kanayon nga kinaagda tayo, iti presensya iti Diyos. So, ang pinabilag tayo kakapsat, iti may katlo na bendisyon, nga magunod mo, iti kinaagdam, iti presensya iti Diyos. Tala na, peace. The peace of God, which passes all understanding, that will guard your heart and will guard your mind. The perfect peace of God will guard you, your life. Praise God. And then the fourth benefit you get in the presence of God is found in the book of Psalms chapter 16, verse 11. The fourth benefit is joy. You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. In your right hand, there are patience forevermore. So
So, iti sinong iti ako, iti presensya iti ako, ken adda iti nananay anak ko. Ken manipod iti panakabalin na, ken adda iti ragko na agnanayo. So, in the presence of God, there is fullness of joy. Yes. So, this is the most important thing you do as a human being. The necessary thing you do as a human being is being in the presence of God by spending time with Him. Babaan, iti panagyaman mo, kaya iti makunangan kinaimbag ni Apo Diyos, sakbay na maturog ka di agsapa, kaya panagyaman mo, sakbay na maturog ka, iti makunangan, sakbay na maturog ka di rabi, kaya panagyaman mo, iti ka na agriin ka, iti agsapa. Kaya dahil iti mga ipanagdag na agda ka, iti presensya, iti Diyos. So that is the evidence that you are in the presence of God by acknowledging every good things which is in us that comes from God. Hindi mo guminag iti mga pamatin, hindi pa nang apresya mo, pa nang bibig mo, kadagit amin na naging bag na agda kininapo Diyos. So in the presence of God, there is fullness of joy. Kasano man dapat iti presensya ti Apo? Agyaman ka iti kinaimbag ni Apo Diyos. So iti adda iti presensya ti Apo, adda iti naan-anay nga ragko. So unahin man, adda iti naan-anay nga ragko. Adda iti naan-anay nga ragko. Iti adda iti presensya ti Apo niya. Hallelujah. Praise God. So iti adda iti presensya ti Apo, adda iti naan-anay nga ragko. Nagbayat din ka po. Nagkinaagda iti Apo at adda iti naan-anay nga ragko. Kat mapanagnagang na ito eh. No kaya mo nga kanayon nga panagnagang ka adda iti naan-anay nga ragko. So, maminsan, umay dagiti trahedya, umay dagiti sana may parbag, biglang umay tidamas na damas. Oh, at dagiti ibagay na kita sana may parbag, ulo na sakit na damas. Ngayon, mabalinang magtakit yung grabo. Mabalag na kang itatikinagdaw iti presensya di Apo at kuna na. Kasano ay dagiti kinagdag ko tatay, nga itikinagdaw iti presensya di Apo at adda tinanganay nga ragko. Kasano ay dagiti may damas na damas. So, ngayon, pagkalita ito, itikinagdaw iti presensya di Apo at adda tinanganay nga ragko. Kaya mabalag na kang na adda ka iti presensya iti Apo, babaan iti panagyaman mo iti kinaimbag na. Mapanagdagang nga adda ka iti presensya iti Apo, babaan iti panagtalag mo iti sa una, ken panagtalinagad mo, masitatalag uno, pananginanamang iti kinapudno, dagiti kanin iti Apo. Kaya itang mapanagdagang na adda ka iti presensya iti Diyos, kaya mapanagdagang na adda iti nananay nga ragko iti biyan mo. So mapanagdagang nga adda iti nananay nga ragko iti biyan mo, mapanagdagang nga adda ka iti presensya iti Diyos, babaan iti mapunang nga panangakaklon mo, iti tunggal pa na kay-deklara iti sa una. Dikan kanayon nga panangaklon mo, iti tunggal pa na kay-deklara iti Diyos, mapanagdagang nga adda ka iti presensya iti Diyos. Nga tinananay nga ragko iti Diyos, kaniso iti may parangarang tingka. Babaan iti kan kanayon nga panangapresyar mo, iti naamin na iti biyan mo, iti aramidin na iti biyan mo, kinaramidin na pa iti biyan mo. Kaya mapanagdagang nga presensya ni Diyos ka addakin ka. Itirag mo ni Diyos ka tagkalinoy ka. Nga isin ibang magkading ka tinapigsa. Babaan iti panagpadpadayaw mo panagkanayon mo na. Babaan iti panagparuray mo na. Panagpaidalan mo na. Nga isun na lang iti muna nga dali na panunod mo. Iti aming karamidan iti aming nasawang. Kaya dito'y pagkan nga mabangod mo. Iti naan-anay nga ragpo. Praise God. Nagdak ko na ito. Na isang sangayan na ito. Mabungod mo iti naan-anay nga ragpo. Iti kinaagdam iti presensya iti Diyos. Kaya kasawan mabalin ka lang tangagrad ko. Anyaman iti sitwasyon iti ka. Mabalin ka lang tangagrad ko. Wala pa iso, kung natibigyan, in this world, there is, you have tribulation. Ada dagiti mapunang nga riga, dagiti upot, dagiti trahedya, dagiti diniga. Naman yung taramigan, no umay dagita na trahedya. Kanya taramigan, no umay dagita na saan na may parbaga pasasaan. Mapan ka iti presensya iti Apo. Praise God. Busbusog iti oras mo, iti presensya iti Apo. Get in the presence of God. Be of good cheer. Agad mo kagiti. Away. Iti Diyos control na amin. Amen? Yes. No amum ati Diyos control na amin nga banag, mabalin ka lang tangagrag ko. Anyaman iti mapaspasamak iti biyan mo, mabalin ka lang tangagrag ko. Namin amum ati Diyos ibanag na amin nga naging bag iti biyan mo. Namin agda ka iti presensya iti Apo. Iti talan na iti Diyos na artapan na ti amin nga panakaawat kag iso iti mga aywan kin ka. Kag iso rin ka iti nananay na ragpo na may bulbulos kin ka. Kag mabulbul mo na ang nito iti panagtalinagad mo iti presensya iti Apo. No ti panunod mo tagtalinagad kin ko na
Mabalay ni Parang, talag po nga kanayan kay Parang. So nagtalag ka kay Apo Diyos, mabalay ni Kam, nga anda kay presensya ni Diyos, kat itinag ko ni Apo, iso ni bukbuk na agay, ayos itibiyag mo, kat itamag na nga Diyos, ibanag na ka, kat nagbalik ka, kasi itinagtarsuan natin ka, mapagbalik na. Katapunin niyo rin ako na yung maniti, amen. Praise God na kaya nga magpagtakdal kayo, kat nagnalan na yun. Dahil tuloy na lang kung magkakong malipod iti Diyos, kaya iso iti mangmangtad ka na tayo, iti kinabigsa, iti nananay na pala na ti Diyos, na tapan na ti amin na manakawat kay panaramo, kaya iso iti mga aywan, iti intiro nga biyan mo. So apresyanan ni Apo Diyos, iti dahi ka, malipod ka na iti sa ulo ni Apo Diyos, iti talo na iti Diyos, na mga aywan kin ka, iti sinubukal na talo na iti Diyos, kaya aywanan na ka, kaya iso na iti mangmangtad kin ka, iti nananay rago, so nagtamabalin ka nga agrago, anyaman di sitwasyon, itibiyag mo saan ko nga mo, anyaman di sangsamon nga problema, nga may bagating ka, agrago kakitdi, apay, ititala na di Diyos, kaya isa di mga aywan kin ka, so ipagating ka, agrago ka, anyaman di sitwasyon, itibiyag mo, nagnalam na ito'y layat ni Diyos, nagnalam na ito'y natal na di Diyos, hindi natal na di Diyos, iso di nangagas kin ka, so agrago ka, hindi ba lang hindi ako, at ikinaadam, hindi presensya ni ako, at at inanganay agrago, so kapag ang hindi presensya ni ako, at tayo hindi sinong hindi ako, mawalinan na yung lang natin ang grago, nasalo ka nga mga grago, ikas mo, di managkaman mo, sige kung umabong tayo, kapag ang kanya nalita puso, iso di umabong tayo, dyan nalita puso grago, ikulos mo, marwala na kita iwag, mapapresyanan ni ako, Diyos panayaw ni ako,
ako naging pang-araw ako. Panataas. Masyadong pinagawa ko. Karami na binibiyang ni. Karami na ako. Karami na binibiyang ni. Ang isyara niya ako, hindi ko nag-uwi. Karami na binibiyang ni. Ang isyara niya ako, hindi ko binibiyang ni. Inaabot niya man, hindi mo mas pasama. Pag inanama kami, nabigyan ka taliman. Pag inanama kami, nabigyan ka sa ako. Kaya sige, magmagdagda na kami, hindi namin sa mga namin, kaya hindi ako na kami. Ako kalaram ko ako, yaman ang punay. Hindi pa nagtinday mo, hindi po sa libin ko tawag sa akin, finally by out. Ako may exercise ko ako, hindi pa nakaaraman ko ako, kasi talagang tinagan ko ako. Ang yaman ang po ako, kung nagiging kinasilipin mo, na sa maganda po ako. Ang serbiyo talaga hindi ko na pamatigalan ng po ako. Diyos na kayo na, hindi nga may sarang pada, sabay-sabay po ako. Hindi tao na lang ang kabuking ka po ako. May iwan ka na kami. Nagyaman ang ako, Diyos kanitin po na kami. Hindi pa na kami yung mga pinilinisyon, hindi pa namin yung tao. Tira po ngayon, buk-buk-buk po. Hindi nga nanay, natanay, hindi si bukul ng tap na nagabuking ka po. Diyos ka hindi ka kakapsa. Hindi rin pamilya na ako. Parang hindi ang nagda, kakapsa na ako. Maganda ako, Diyos ka buk-buk po. Hindi nga nanay, natanay, na hindi manunod din puso niya. Nagyaman ang mga ako, Diyos, hindi presensya mo ako. Nagyaman kami, hindi na-adapt na kami na sa linuman, hindi mapanangin. Nagyaman ni sitwasyon, hindi niya ako ko lang mabalik kami ng talaga po. Kapunta sila ng ibahan po kami na yung pabinibiyang ni. Nagyaman, di mo mas pasama pa ako, Diyos, ka po, hindi tanong na nagagawin ka. Kaya sige, magtag ka na kami, hindi kinabig sa tanong, mabalik kami ng talaga, makakawantin ka. Nagyaman kami po na hindi ka bang pinangagas namin ka na kami. Isuman na hindi magpatulad ka na kami, magpatiglar ka na kami, magtag ka na kami, hindi kinasipag ginamang suwa po, magsara na tanyang mag-revolution. Kanyang mga ninigira ka po, yaman kami, wala po, hindi presensya po ako, may tutulos ka na lang. Saan ka nga nagkulang ako, Diyos, sa pagpugi amin na masapulan. Sa gagrap po kami na lang talaga ako, hindi kiniibag mo ako, Diyos. Kagyaman kami, hindi pa rin ipagpatawag mo ka na kami. Nagiging usman sa may problema, hindi biya. Ganun po na mga akong ibaday po amin na rin pag-inibiyag. Kaya sulit hindi bukbuk ko, nagiging nagkakapsap. Nagiging usman may problema, inatlapan daw ako. Kaya magyaman kami na mamaling milat at yung gran po, kapo. Tanda kami na nagiging isa ako. Nakutanda ka, hindi presensya mabulan naman na kami. Ako naging magkabulan. Magyaman na mga ako hindi presensya. Magyaman kami ako, Diyos, di pa na kaya iwan mo inibiyag. Hindi naging pagkahilang ako, Diyos, na manilang dalang ka na kami. Magyaman kami ako, Diyos, hindi marapol mo ako na may nakapulos ka ako sana ninibiyag. Magyaman na ako, Diyos, kaya hindi ka makapsa. Kaya di pa nagawin daw ako. Di pa lumahan na iyawin daw. Nagibindisyon mo, nagayos ka na kumanak at iyayos ka mo kayo bulos. Kalagigyan lang dahil di pamilya dahil hindi mo mabiyag na. Kaya so hindi may marang-arang inibiyag na. Nagbalit na les memory inibiyag na ako, Diyos, hindi na-agdam inibiyag na.